Hangne tes ear batkiyo kiri jong Middle East menta saka Iran rukumjo daga jing soy circular lane jing menjur jong kari Amerika kamtam miki Hellfire rocket ban pa syakari Israel kajing dialog lane kajing long friendship hapreng kari US bat kari Israel kelapau syai hakane genti komentaru namar ba kajing menjur jong US bandi tiare kuntma kumban nyew billion syakari Israel Tentu mentang ngap company ya kan video subscribe dulu ya kan channel bapila bani on upload i wipat ki video kari Amerika hakajing lam jung Presiden Donald Trump hakasing toding lapan benai kajing menjur bandi palan nyew billion ki bom ki namding bat kitar thama baper syakari Israel kabalong kari kabala penen kambai kitar thama balasna bat penmi dagari Amerika haboro sikata ki por kajing khun thama jongka bat kiseng lena Hamas kabasin syar hi yakanong ba Gaza kumbala ong bakatanat kampoying jeng US kalasoy yakajingit te kular lana kajing ikut bandi gibom bat kitiar thma paper kibakot syadu nriu penyupsan billion nalor jong kinamding Hellfire kibasong dor nriu spa nrupo million US dollar namar kataru laong bagane kajing menjur jeng US bandi kitiar thma syakari Israel kan yarap ru Israel banangla bantela kam ya jinge berkejing ma kip ap keleng sodong ya ka namar kejing le hartma jongkai ka Hamas kabala yo jingkersan nigi wei pan de kikin hun per jong perthei ka Israel kelas dang jing hartma ka basir khai ba persya ya ka Hamas po Gaza hau bana risau jusnem arjar arpulai kum kejing penhir kepun halor kejing le hartma dusman jong ka Hamas ya ka Israel hakan nyauterik jong te ubenai Oktober jong te usnam arjar pulai klem grano kadaw ne kajing yathut bat kari Israel balong ba katma jong ke Israel bat Hamas kala penjulor sibun gibenta jong nong ba Gaza kajakarin ap roduriau Mediterranean Sea kaba pelong gibubun kipat nang susnong bikin pet kerat bat heriap no nagate gari penban kene katma kal senang ban jajai bersangai sipor menta kat barang terikam kajing yete circular ban sange thma preng kari Israel bat ka Hamas hapok kajing lam jeng US bat kiri semni ban penurlong no kajing ikran yesuk hapreng kiti arleng mamla habai dai pat bat kajing su khya lor kajing yap jeng kiri pajba ka sarkar jeng Joe Biden presiden ha kati kapor basdang thma preng ka Hamas bat Israel kala khangla de kajing salan gi bom kibala tam ya ka ar hajar pau sya Israel kibala khamhe bani gitu gi badon kajing thmu bandi kabadang sian reliatu bau nong mi khmat jung Donald Trump ulah menjur ya kene kajing salan hadin pun phai biang sya kabor bat pau sai heng nero bakajing dialog apreng kari Israel bagari Amerika kalau ngabajur hadu rata laragi wei kiri ginut ban bom ya kari Israel ngangai scam bagari Amerika ro kan kersan backup dapat tenge ya kari Israel Prime Minister jung kari Israel ro hagini kitayau gebeldap udang suwan negeri Amerika bana ikendu yau Presiden Donald Trump bane kran halor kajing yang sengai ASEAN apeng kari jung kata kari Israel bat ka Hamas bat nagleng Trump ru ulah kam try ya kajing poi kajing yang sengai ASEAN apeng ka Israel ba Hamas badeling ba kakti kajing lane deling ba kajing ajing mut kabakrau kajing kajing plai beri umar kaliang ru kena sya apeng ka Hamas bat kari Israel kadang plai ka sya I koidi nong Palestin bat ka Hamas gi hostage nang Israel ngene ap i pat khubo subscribe ya kan channel bapila bani on upload khublai sibon